Haba ai jingkren ha kajingelang ban pen scam mi kinong kit kam Confederations of Khasi Gentian Garo People FKGP North Khasi Hill District uba don DC Kongstet President rangba ke FKGP Sengkmi ulakren sngau diaw halor kajing no kanam jo kandong ba shilong bakalayo ya kata kanam kum kawe nagi jaka kabakring kisamla pule nagi we gijala makin wan pule hanong ba shilong Henry mentapat layu bakatei kanam kala no bat kuma kalong menta lakiu penban nagajula asap hakawai pat kaliang utei uhe nongelam ke FKGP ulaken tu iki nongelam bat ke dekat ke FKGP baki dei bantri bha nagam ta jing don kam juki pat ba kata ling baki stong ki thau ne district bat hagajula hi baro kawai ni na kalian kaseng dijumpa penyetrelang ban penha ban di bosno ke jing don juki FKGP hakisno ki thau kalau kumno banyak kersanam yang kita masnong yang seng sama masnong yang seng kumi hanu bata nam ta bantiu ya kari bejan riu hakis aki benta per om ni menong di kiam inrai pat pokok menong ni dadang yo pat ki rang masnong ni ki nok kam snong ki balong ta ki lang yong nam ta kari bejan riu ini terlalu nak pendam dari pihak keren yang bisa lada hak banyak tengku dan persiapan kiru kedikatahi kepakongsan yang kum keseng. Kemudian isu kepada bat ke isu mendir ngasongsi man penpa meni bahadu pertama neru nyempatlah banyo ia kena kejindoba kepala lagi thau senam kalain. Nyiman si nak kaya cakap saya, lepas ban kendu, ban pen thau kemai yang dijumpa jumpa jadi sokun samna jadi hak ni kapor pemerintah. Apa yang kita jadi jadi ban ni isu mendir, jadi wan wahai sedang jadi beliau nasabah, hal ni kejelas jadi lepas ban orang ini nak kaya cakap saya, lingba sisi kabadab kejelam tiba. Welbar kami kum presiden dan mengaku general secretary ni asyong ni perkat teman kei kebentar kapa kongsan yang ni mansyong kum kejat dari man perkat hoi ini keren ni kini kata ke generation kini ke juk pemerintah kadai ke jin kapa ki long yang long sem ki kendu nadu nak kapor borok itu kadai kata unemployment problem kadai kita ke jimbo kamu yo jam jadi kun samla dekat ada pakana ke jimbo ni joki han kena per jadi kam macam kimyo nabar kum kalau mata na kalian jaga sang ha thup wa jindep ni jamba ki kam soka ki balaj sistem ampalat yang news pa but dan islam ki bakhat ya recruitment lingba kenal jong ke police department kebut pelak ni police itu araja lela haja dan lepat ke jingdon ni khun samla ke jami menta kira pros ya ka arlak ndu pendu haja ki bomdan kam manjam ki badak di jukuli mutero ke dan kalian ni dapat saya milik kumno la syang ban perkhat kumno ban law ya ni jingi khun samla ke jami da ke jumut jumkat kepada ke jingi kli kalau bagi saudara pada kalian dapat saya kalau pan penmi yang kata social economic reforms movement kemudian pengumuman rak yang kata kamu ke jing perkat kemai ke jami habis ni kalian koroi kapa bat kemudian hakim lang salah ikwa penyok kun samla ke jami idoi kun samla jami kiba biang kiba lang berjempi jeblai henry hakipa kan ni jinge ke bagi kendu kingap ki kamsni ke jami nama beledu ke jing siam jami kum keseng kadang we kalong ye kapa ilet dan pelong ni jingalang abang ikran sampang ke ulang salang bat kawai pa pom kriskem yang dikhot ke jogi kidon kirang ba kata ke long yin abang yosno ini ikran ke jogi bagi temu jogi ke seng kita kirang ba hadirin menghadap yang jingalang iladan ke jingasong Malaysia digiong samla ramba ngasutran pa yosno kata ke seng jogi ka pumi social economic reforms movement makumno bandrung hadis no kita ni man kersiu tia ibril mengini menlong ibril ki betul to play mengini menlong ibril ki ba kio haka yo hukot wang re ka basusi kalong ba
ngai tenan pakin kuat kene jengi kuat man kentia honor karep karyang agri jengi pakin tartar dari wong sosi kuat penyakran ini to kran si pun jonga prisngolam nama baliu uladap ya ka master degree joku Henry Pan umyo kam hangjing umyo kam joku long desperate ugap kam snio tingyo punya syong patu kawai ke jinglam kalau ba bunsien ki kun samna ke jongi kidan pala ke snow pada kadang ta utau kun samna ke jongi ulah pendak ke jingpuli hadir ke jing pendak ke jingpuli lapun pun sedang lawa kikap lalai men tapi ki application joku bermakam jam Henry kam sebelum orlong adu wijusim bagi kamera ke jongi bangin pen bagai kita kahok bagi pardo persendang kejongi nek para nasusnang jengi jelar jengi di benyo kamtam yang kupat kakia baca kulit Henry kat bagi nangyan kumpino elam ngina kupintenti ba kum gejelar ngina menun kieu sukman haba di kalian kakuat kakia ne hak di kalian kapuri putih Henry ngi ba kisnam kebalai ngakan ma ausnam kakandai spa kendai pusan kendai penriu kendai penyo kendai prak tartar ni jutep ba ka shelo ne ka megalia ka de wei le di shua house horo ki samra puli jo ni thailand lam ni jo ni ki jule kamno ban kring ban wan shakani ka jalla ka ni hawani ba ka ja puli puthi hendai ko maka pen mata ngai ba sarkar asam kal tham ya chakamat banyak jalla ka ni bak khususi ke kade hakalian pakai kia ru nakalian ke seng ngirang dap ban mulai ke surprise visit inspection apa civil hospital Shillong berikan nomba ka khususi batang kata MRI X-ray machine ka badang kam nam tagi nong pang nam le mental kembasan senam tam ka kalau non operational bak asliu tese ingin hai ki parlo ko sa ko jaju re jami khamtam ye ki jo ki bawan na kan longi ka ba kham baduna ka yo ka de yanung insania ban biang ye jelo kam ji parlo ko sa mo jami khamtam ko bawan na ka longi ka baduna de ke kata kadao ka de kamram ko jami ka kamram ko jami ko mi khat ka FKSP ban long kita kinongele ban penyo ya kahok jong ki pardok pasang ke jongi kahok jong nong sang siong jong ni kejala ke jongi habane bakaliang ka puli puthi bat hagare bakaliang ka kot kakhia namar ba kumbagalong menta ka kot kakhia apo megalia banyo kot kakhia de tangki brio luan na kalong ying pabet pabiang ne bakam rusma hele udong so lasuki no yu sharu bat kumju hiru ya ka puli puthi bunsin ka sarkar ka khamsna ki polisi ban regulate namta baro ki samna puli kinyo ya ka hok jongki ban puli hakini ki sekolah ya hakini ki university to clear baginyo la ya ka hok kumyo te ki brio yo wa ki longi ko wan na ki banuspa amdei pangajang ni mengadang mengadang berwarah comparison apa deng kejadian ni kejongi ki bayo ko badan bayo ko baduna ka ko nai kum ka hok long rio man rio giran kam bani alang kumju tika dik kamram jongi nakale ka seng bangin tray porba bangin prisno sa sarkar bala sa sarkar kam segap ini ki jingdawa ka jongi ka dik kamram jongi ka FKSP bangin min surok bat long bla fre ki khat ka FKSP nama ka jingdan apa ka FKSP om de pindan ban ba ho sisi bla ro ki khat ka seng ban rong ban nisdan tang man pi ki khat ban yo yang ni ko stage ban yo ban ni sinong itha ban pi ong ade khat FKSP la dan kan hon ba om dan su ban ta ki ne ban sim ro pu ni tai kalau le dai de dong ta jumon re ki jingdan ki pi ko seng FKSP kalau ba haro ka por ba ka ri ba ka jak ri ba khat ba ka dawai pi mi khman long ka akhre wal ada bu dei ban syong yin bendi ba kana re ki ban long ka akhre kata pa kon kendui khat ka FKSP ba ne ni khman to long mo pi kita ki long mo pi kita ki nongeda nong da ka ri ka jak ri
bahasa sisi diru akwa bagi dekat ke FDSP di badan hal anu kasno hakani memberi nyo trap jami ngakwa bagi dekat ke sen kinlong ke jingsngai ke jingsai namata ki podro pasnang jami hakani hakisno ber jogi memberi nyo trap omlei ban ka jingdan jong dekat ke FDSP not hasil district lapandan nongpo lapandan homesneng ka omdan sumber meno ban kren ban peni yang jingdura ka jako Henry bakwa ikut ke FDSP nado kedua nado jaga presiden sekretari jaga sekretari kumju ikut jaga circle dari unit pengharapkan ini berlaku dari jingsnya bat kisyarat ke jingsa nam tak kesang tahu ni nak kalian kaseng ni juga